Bila je 1999. godina, početak NATO intervencije u Crnoj Gori. Ja sam tada bio urednik radija Free Montenegro, a prostorije radija bile su u onom najvišem soliteru u centru Podgorice i terasa, balkon je gledao u pravcu stadiona. To je stan bivšeg sjajnog radiovoditelja i sportskog novinara Bata Kokolja, bivši njegov stan. I jednoga dana, dakle možda 2 ili 3 dana nakon početka NATO intervencije, izađem ja slučajno na balkon i vidim kamione vojske Jugoslavije, tako se tada zvali, iako ja tu Jugoslaviju nisam priznavao nikad, tu Miloševićevu, koji idu put Gorice i za sobom vuku topove. I sad nije to bio jedan top, nije to bilo 10 topova, to je bilo na desetine, da ne kažem 100 topova, koji su vukli pored stadiona i pravac Gorica. I sad naravno to je probudilo moju radoznalost, ne samo profesionalnu, nego i ovako ljudsku, kao građanina Crne Gore. I pošto su kod mene stigle informacije od nekih mojih prijatelja koji često borave na Gorici, da su topovi stacionirani na brdu, odlučujem se ja na jedan pomalo, sad bi mnogi rekli, sulud potez. Uzmem jednu manju kameru iz prostorija radija i povedem sa sobom jednu koleginicu koja je bila onako dosta lijepa, a i hrabra, boga mi, kad je bila spremna da uradi tako nešto, da, tad sam bio mlad pa sam mogao da budem sa lijepom, da izigravamo, glumimo da smo zaljubljeni par koji šeta Goricom, zagrljeni, a da ja to istovremeno iskoristim da ovako negdje sa sredine upalim kameru i snimim te topove. I tako je zaista i bilo. Šetamo mi Goricom, otišli smo potpuno desnom onom stazom koja vodi u visine, dolazimo do topova i vidimo cijevi koje su uperene u pravcu grada. I sad svašta mi pada na pamet. Mislim, tada su tenzije bile na vrhuncu, bilo je pitanje dana hoće li zaratiti i kada će zaratiti vojska Miloševića i Jugoslavije sa crnogorskom policijom. Ja sam se pitao da li oni zaista misle da mogu da gađaju Podgoricu i samo mi nije bilo jasno kako će da lociraju Srbe, a kako Crnogorce kada budu gađali i tome slično. Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Uglavnom napravim ja tu nekoliko kadrova koje su mi kasnije, boga mi, tražile neke privatne italijanske televizije i nudili mi dobar novac za njih, ali ja to nisam želio da im dam. I dobro, to je nekako prošlo, nekako, jer odmah nakon toga sutradan stiže telefonski poziv u redakciju. S druge strane žice bio je general Simić, general druge armije. Traži mene. I kaže, zašto vi uređivačku politiku radija ne prilagodite zahtjevima vojske? Ja mu kažem, gospodine, u Crnoj Gori nije proglašeno ratno stanje. On kaže, jeste, ja kažem, nije. I dobro, da ne pričam sad, da ne dužim šta je on tu sve meni rekao, kaže, poente, kaže, ako NATO večeras gađa Goricu, direktno snosite odgovornost vi. I kaže, poslije toga leti glava. Rekao, molim, kaže, poslije toga leti glava. A ja kao iz topa, gospodine generale, vidjet ćemo čija će glava da leti. Ja ako u tom trenutku niti raspolažem vojnom, niti bilo kojom drugom silom, niti imam oružje, ni bilo šta slično, ali eto imao sam petlju da kažem generalu, vidjet ćemo kome će da leti glava. U svakom slučaju, nakon toga slijede oni mnogima poznati događaj, optužnica protiv mene, potjernica, određivanje pritvora, pokušaj da me uhvate, moj bijeg u Italiju i tome slično. Međutim, sve je to prošlo je nekih 10 godina poslije toga i negdje u holu Skupštine Crne Gore razgovaram ja sa Andrijom Mandićem, sa kojim sam inače ovako privatno s vrlo dobrim relacijama, čak bih rekao skoro prijateljski, iako politički različito razmišljamo. I kaže Andrija meni, kaže, Nebojša, ja se sjećam kad si ti snimao na Gorici. Rekao, dakle ti to znaš? Pa kaže, ja sam bio tamo i vidio sam te. Ne samo što sam bio, kaže, ja sam bio komandant nekoj grupaciji, kako se to zvalo, pojme ne, formacija vojna. I kaže, kad smo vidjeli da šetaš sa tom djevojkom i da snimaš,
kaže, 2 ili 3 momka su krenuli put tebe da te tuku. I ja sam im zabranio. Tako, molim. On mi to ponavlja. Morao je bar 3-4 puta da mi ponovi da bih vidio da zaista želi to da mi kaže i da je to istina i da mu na krajeva povjerujem. I eto, 10 godina, znači čitavu deceniju kasnije, bez obzira na sve golgote koje sam prošao zbog toga poteza, tog odlaska na Goricu i tog snimanja za koje je samo moj prijatelj Miljo Radojičić jednom na televiziji rekao da je građanska hrabrost uzeti kameru i otići na Goricu da se snime Topovi vojske. Dakle, deceniju kasnije saznajem da je meni, slobodno mogu da kažem, život tada spasio gospodin Andrija Mandić, moj politički neistomišljenik, ali moj dobar prijatelj. I ako je to zaista tako, ako je to zaista istina, a ja vjerujem da jeste, ja ovako javno ovim putem želim da zahvalim Andriji i da mu kažem hvala ti, Andrija, što si mi spasio živu glavu.